Pa uvijek polazimo priče u Sarajevu da kažem vojnici su odbranili grad, ali žene su ga spasile. Kad kažem žene, mislim na majke, sestre, one koji su radili u bolnicama, koji su bili u apotekama, koji su bili u vojsci, znači svuda je žena i to je dominantno u priči o Sarajevu, ne samo u Sarajevu, tako i u Mostaru, Bihaću, Tuzli i među prvim žrtve su bile žene iz prostog razloga što ona stvara nova živa bića, a nekome to smeta. Velike, ogroman je doprinos žena u Sarajevu. U armiji, na primjer, u Bosni i Hercegovini bilo negde oko 6.000, imamo jednu ženu koja je čak dobila čin brigadira, ima na desetine one koji imaju zlatnog Ljiljana. Znači, svaka priča u Sarajevu odbrane počinje od slova Ž, žena, majka, sestra, ćerka, umjetnica, doktorka, dovoljno. Pojma nema, ja pravim vice, ali ne traže me samo u Hrvatskoj. Pre 3 meseca postavila tužilaštvo iz Trebinja protiv mene još nekih, vodili smo teror, vodili smo zločin protiv Srba, odnosno Hrvata. Naravno, smešno iz prostog razloga, ako se nešto dešavalo, mi smo branili Bosnu i Hercegovinu, nismo išli na tuđu teritoriju.